Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isap man ay rimbutan o sabaad si kung mga pamamaulid igira si katantanusiran sa dalil na ay sembegiran na anda membuat tigiran ni dalilio sangkanan galabukiwa kasiminar udi nakapmultaka. Oay. Gina ni isa beluiniran mambu limpangan si ko mga tao. Amay ko sikatan siran sa dalil, wandi daliliyo sa mata na sukat maulid na pinggal buku Rasulullah o di na sumanga sahaba o di na sumanga tabi'un o di na sumanga tabi'ut tabi'in na ayaw mambuhay sembegiran kita no na tigiran naskan mambuhay mapasangi kapaniminar mapasangi kapmultaka na anda mambuhay daliliyo sa mimultaka sunabi sallallahu alaihi wasallam na pamakin ganiwang kaya sembegtano kiran kabakalo-kalo na kanggunaan niyo nagumada agyang kuto matatagu asangkaan sa iko mga puso paganay ron na giyang kanan seminar na katiruanan na gumiaimbintuanan o mga tao agalbak akna ubaya kaya imbintu niyan na basi imi pepasod si iku galab kasimba. So seminar na siyanan mi pepasod si iku adat udi na orf udi na si iku galabak akadudunyai. Aya kaya imbintu o seminar o mga tao amya ka imbintu ron na siiran ipapasod si iku ayamaan yan na adat akalalayaman o mga tao. Na si sa agama na ayahukuman o adat na palapalaya mapapakay. Al-aslu fil adat al-ibaha. Aya asal ulang wanugalabak asi imi pepasud ku adat na palapalaya din mapapakay. Inun tabu uba adin aketuun adalil amarayag sa ini sapar agiyong kutu ayamanan yan na adat. Yuto'y sabab aso adat na kanaw ba kailangan na sikat ka sa dalil. Kasuadat na tatapdin ko kababaluin niyan amubah. Kababaluin niyan ang mapapakay. Sada yun sada adalil. Sa mata nagyong kutwa adat na ini sa parwagama. Na lagi dagiyang kaya seminar. Giyang kaya seminar na adat tayo mga tao ko dunia. Bapiyaan to na iayamaan niyan nakaatasan niya na mga tao na pugusar niran agyang kaya seminar inuto na kagi adat tai asi imi pepasud ko anday ni ba na orf kalalayaman adat wayamaanan yan na mga tao. Nagyuto'y sabab agdi kailangan iba kami niyuskati sa dalil sang kaya ayamaanan yan na okay apugu kita nami akasiminar o di nakapmultaka kakagya katawa nami nagu sasabut nami agyang kaya galabak nakna o baaya kapapasudan yan na basi ikwayamanan yan na galabak kasimba. Yuti sabab akan naman bu o baadin apakanagiur kami apkukum nami agyang kaya multaka pupkukum nami agyang kaya seminar sa tiga miyagi nga ya seminar na sunay ni ayap na rin bumi pagkawajiba. What? Kakagi katawa nami asus seminar na adatanan apalagi-lagi dan mga tao sa dunia. Pagusar no mga tao sa dunia.
Kanauba aya, kaya imbinto niyan, na ba si ipapasudin ko galabakas simba. Nagyuto'y sabab, adi kailangan iba kami niyups kati sa dalil. Kaaya asalo adat na palaya mapapakay. Dayon, sada amakambuat ta dalil, saging kutwa adat na isasapar. Naso seminar na did na miya to na dalil yan sa isasapar wagama. So seminar, sumulta ka, na didin amya toon a dalil yan sa isasapar wagama. Na suadat na dua aayamanan niya na kiruraranon. So kababaluin niya na adat na dua kiruraranon. Umausar ko mapia na mimbalo ya mapia. Na umausar ko marata na mimbalo ya marata. Ino to, kagi aya pakaasalian na adat. Aya pakaasalian na orf. Si maapad ko kalalayaman na ada itong mga tao. Nagyuto'y sabab, umausar ang kutwa seminar, si ikwayamanan yan na mapia, na mimbalo ya mapia. Lagi duga pugo sa Ramiro. Lagi duga pugo sa Ramiro si iku dakwa. Lagi duga pugo sa Ramiro ko, kay papangandaon ko mga tao ko agamayran. Uy, na mimbalo ya mapia. Sang kutwa kiyaw sarang kutwa adat, kalalema na adat, udi na miya imbintu agalabak o mga tao, nang kutwa kiyaw sarian si iku mapia, namin baluya yamanan yan na mapia. Na di mabuha mga tao, ang pagusar nila sa seminar, si iku yamanan yan na marata. Kalagi duwa yamanan yan na mga tawa, ay di rin di pamangando ko mga tao, Nagyong kutwa, kasupa kasi iku Allah, giyong kutwa, anday ni ba na langwa na galab ka isasapar. Namin beloy sa seminar, sang kutwa lagi dutwa betad marata a resulta niya. Pangninta ko Allah, kaya sabutan niya. Uwa. Duty sabab, adi nga mapakapendatar. So seminar, agusukap maulid. Kasumaulid, na ayak ya imbintuasan o mga ulama amya ka imbinturon na siran ipapasud si kumahabbatun nabi. Kababayai ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na anto na ay pangkatano kababayai ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ko Islam banan adat. Baaya ka sasabutan ka. Si ku andini ba na mahabbatun Nabi, kababayai ku Nabi na mataganan adat. So kababayai ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na padanan sa mapuro asimba, kapadanan sa rukun o simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyuto'y sabab, apskata namis kanu sa dalil, kakagya sudini ukap maulid na siniw ipapasud ku babaya ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amia muro puro asimba. Padisi kuro kuno simba so kababayai ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagyuto'y sabab pa kailangan na makabagay ka sa dalil. Kabapan miya gunaan so mga sahabat to Nabi. Amalay babaya. Si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badin panapakalawan si iku Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Amalay babaya si iku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na orian yan. Na dairan din mapikir. Apa di sa kababayay ko Nabi, naging nga kasilibrita sa ikong maulid. Allahu Akbar. Bida. Swayamanan yan, nakap maulid aguso ka seminar. Kaso ka seminar, na si marururan ko adat, ay pakasalian na adat. Adat. Ugaid, na inusar si ikumapya, namimbaluya mapya. Nasukap maulid, naya pakasalian, nasidin ipapasud ko galab ka simba, kalangwa na di maulid sa dunia. Na aya pupakalang kapniran nagi inababaya amis iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasuka babaya iku Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kalalaana na simba. Miya kalalaana na simba, padanan sa rukuno simba. Uway.
Kanaubanan matag adat. Kau di nga kababay iso Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyabatal susimbang ka sa iku Allah. Nagyuto'y sabab. Piskatan namis ka sa dalil. Andi dalil yo. Sagyan ka na napaguyag ni wakap maulid. Na padisi ko ayamanan yan. Na agama. Padisi ayamanan yan na simba. Oy. Na sabab ko ayamanan yan. Na di gano'n pagkabagay sa dalil. Na miya tangkad-tangkad. Asakanwi paguyag. Sa bid'ah. Sakanwi di inggalabag sa ayamanan yan na bid'ah. Oy. Di niyo di pakapalagida. So ka seminar, agus wayamanan yan nakap maulid. Kamataan, ka dalilanan, udi na makatuturuanan sa mataan. Abapya sugalabak, mipapasud ko adat, agus sugalabak, mipapasud ko simba, nadak kanuron makaswa makasenggaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.